Барзи салому адаб бинандаҳои азизу арҷуманд, мухлисони ҳамешагии футбол, ҳамаи шуморо даъват мекунем ба тамошои бозии дастаҳои Хуҷанд ва Равшани Кулоб ки ҳамин ҳоло дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд баргузор мешавад ва шабакаи варзиш мустақиман ин бозиро барои шумо намоиш хоҳад дод ва фикр мекунам яке аз бозиҳои хуби даври чаҳоруми рақобатҳои лигаи олии футболи кишвар маҳз ҳамин дидор хоҳад буд. ҳоло солиди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо медиҳад, биёед гӯш меандозем ва баъдан мегзарем ба идомаи рақобат. бинандаҳои азизу арҷманд, бармегардем ба идомаи пахши мустақими худ аз ҷаноби бозии дастаҳои Хуҷанд ва Равшан. дастфишурии мураббиёни ҳарду даста Тоҳир Муъминов ва Рустам Хоҷаев ки дар гузашта воқеан ҳам яке аз муваффақтарин футболбозони кишвар буданд ва имрӯз ба симати сармураббии ин дастаҳо фаъолият мекунанд. дар оғози гузориш мо ба ҳарду даста барор мехоҳем ва як бозии ҷолибу хотирмонро бо иштироки ин ду даста хоҳем дид. Хуҷанд дар даври сеюми чемпионати Тоҷикистон дар дерби шаҳри Хуҷанд бо ҳисоби 1-0 ғалаба ба даст овард. тими Равшан бошад ба таври ҳангомавӣ гӯем хато намекунем, ман Равшан дар майдони худ мағлуб шуд аз тими Хатлон бо ҳисоби 1-0 ва онҷо албатта баҳсу мунозираҳо хеле ҳам зиёд буданд дар мавриди он ки чаро довар зарбаи пеналти таъин накард. хуб, дар ҳайати дастаи Хуҷанд назар ба бозии гузашта бо Эсхата ду таъхирот дида мешавад ва имрӯз як бора дар ҳайати асосӣ мо Караматулло Саидов ва Эҳсон Бобоевро мебинем. дар бозии гузашта Бонгинбе ва Нозим Бобоҷонов ҳунарнамоӣ мекарданд. дар ҳайати дастаи Равшан ҳам назар ба бозии гузашта бо дастаи Хатлон дар шаҳри Кулоб таъхирот ба назар мерасад бинандаҳои азиз ва имрӯз таъхироти дастаи Равшан ин дар ҳайати асосӣ бозӣ накардани хуб Эммануэл Муваннинго аст ва имрӯз дар мавқеи ин легионер дар ҳайати дастаи мазкур Ҷозеф Акумади бозӣ мекунад ки дар бозии гузашта маҳз дар қисми аввал дар дақиқаи 28 ҳунарнамоӣ кард. хуб, аслан тақвими чемпионати Тоҷикистон хеле ва хеле зич аст. ба ин хотир мураббиён бояд дар ҳар бозӣ ҳаятҳои худро тағйир бидиҳанд, вале дар чемпионати мо ин гуна ҳолат аз ҷониби мураббиён дида намешавад ва махсусан дар бозии имрӯза ки вақти кам буд, 3 рӯз аниқтараш ва бояд мураббиён ҳатман бозингарони захиравиро истифода кунанд. масалан дар бозии имрӯза бубинед дар ҳайати дастаи Хуҷанд Равшан бозингароне ҳастанд ки албатта онҳо таҷрибаи бозӣ дар ҳайати асосӣ доранд. Амирҷони Фаррухзод, Амирҷон Сафаров, хуб Тоҳир Маладусов, Аббос Андалебов ва Эммануэл Мабуах. ба ҳар сурат ин дар ҳидояти худ ҳамон
кори мураббиён аст ва мо наметавонем дахолат кунем, вале дар асл таҷрибаҳо нишон медиҳад ки дар бозиҳое ки хусусан дар футболи аврупоё дар кишварҳои пешрафта баргузор мешаванд, вобаста ба он ки агар тақвим зичтар бошад, мураббиён ҳатман аз бозингарони курсии эҳтиётӣ ҳам истифода мекунанд ва онҳоро ба майдон меоранд то бозингарони асосӣ истироҳат кунанд, хубтар омода шаванд аз лиҳози ҷисмонӣ, аз лиҳози дигар, ва ин метавонад ба натиҷаҳои даста ҳатман таъсири худро расонад. ва ҳамин ҳоло бинандаи азиз, биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба оғози бозӣ ки футболбозони дастаи хуҷанд бо либосҳои сурх, аниқтараш бо пиранҳои сурх ва шортҳои сафед, дастаи равшан бо либосҳои сафед бозӣ менамояд. хуб, бозиро футболбозони мизбон шурӯъ карданд аз маркази майдон, вале дар аввали рақобат онҳо ҳамлаи худро анҷом дода натавонистанд. хуб, мавқеъгирии бозингарони ҳарду даста дар майдон чунин аст. дастаи равшан мебинем ки ҳамин ҳоло дар хати ҳамла бо ду ҳамлагар бозӣ мекунад. Инҳо Крис Эммануэл Како ва Фатҳулло Олимзода. Аслан Фатҳулло Олимзода ҳамчунин нақши бозингари хуб нимуфизаи бозисозро иҷро мекунад ва бештар мо шояд ба ин мавқеъ футболбози дигар таваҷҷӯҳ кунем ки аз канорҳо бештар талош мекунанд. хуб, инҷо дар канори майдон қоидаи бозӣ муқобили Наск вайрон карда шудааст аз ҷониби Абдулмомин Забиров. хуб, ҳайати доваронро барои шумо нагуфтем. бинандаи азиз, бозии имрӯзаро доварӣ мекунад Амирҷон Хоркашев аз шаҳри Душанбе, Ҳамза Шоимардонов ва Исломҷон Холиқов ба ӯ кӯмак мекунанд. довари чаҳорум Наврӯз Воҳидов аст аз ноҳияи Вахш. агар ба ҷадвали чемпионати Тоҷикистон мутаваҷҷеҳ шавем, мавқеи дастаҳо дар ҷадвали мусобиқа гуногун аст. Хуҷанд баъд аз он ки дар дерби шаҳри Хуҷанд пирӯзӣ ба даст овард дар чемпионати Тоҷикистон, албатта баъд аз бозӣ бар дастаи Хуҷанд имтиёзҳои худро хубтар ҳам кард ва бо 4 имтиёз ба зинаи ҳафтуми ҷадвал баромад. хуб, дастаи як вазъияти хавфнок барои бозингарони Равшан, вале дарвозабон худро дошта мегирад. хуб, дастаи Равшан бошад дар зинаи панҷум аст ва тими мазкур ҳоло мавқеашро иваз кард баъд аз он ки дирӯз Файзканд як имтиёз гирифт ва ба мавқеи ин даста баромад. тими мазкур дар зинаи шашум қарор гирифтааст. барои ҳамин ҳам имрӯз ҳам барои дастаи Равшан ва ҳам барои дастаи Хуҷанд мизбон аст пирӯзӣ хеле ва хеле муҳим аст. бо ту футболбозони Хуҷанд Леонел Адамс, Шоҳрух Қирғизбоев. Хуҷанд бозии хонагии худро ҳоло дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд баргузор карда истодааст. маълум мешавад ки варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд омода нест барои бозиҳое ки дастаи Хуҷанд бояд баргузор кунад. инҷо ҳам дастаи Исхата ва ҳам Хуҷанд бозиҳои худро баргузор мекунад. бисёре гумон мекунанд ки чамани майдони ҳамин варзишгоҳ хуб аст, аммо шояд ин дар наворҳо маълум шавад, вале аслан чамани майдон хуб нест. На танҳо варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд, ҳатто майдонҳои дигар ҳам хуб нестанд чамани майдонашон, яъне он майдонҳое ки алафи табиӣ доранд, хоҳ майдони дастаи Равшан бошад, хоҳ майдони клуби маркази варзиш Артиш бошад ва андаки мегӯянд майдони дастаи Регартадаст хубтар ҳам ҳаст, вале он ҳам пурра омода нест. баросад мо мутахассисони варзидаи дар мавриди омода кардани майдонҳо надорем ки дар оғози мавсим майдонҳо бисёр хуб омода кунанд. ҳоло аксу ҳамлаи дастаи Равшанро мебинем. Каков, вале ба ҳамлагари дастаи Равшан имконият намедиҳад дифоъгари дастаи Хуҷанд ва бубинед ки чӣ гуна метавонист бозингари дастаи Равшан суръати баланд гирад. Крис Эммануэл Каков. ҳоло бо ту футболбозони дастаи Равшан имконияти идома додани ҳамла ҳаст аз канори чапи рости майдон. пас ба ҷаримагоҳ як ирсоли туб ва дар ин лаҳза ба туб шаҳриёри Иноятулло мерасид агар қоматаш баланд мешуд. ва ин партоби Фатҳулло Олимзода. бисёр як идеяи хуб барои оғоз кардани ҳамла аз сӯи футболбозони дастаи меҳмон ва имкони хуб ҳам буд ки аз ҳамин мавқеъ Фатҳулло Олимзода зарбаи худро иҷро кунад ҷониби дарвозаи Шоҳрух Қирғизбоев.
در بازی گذشته فوتبالزنی روشن امکانات‌های خوب داشتند برای موفق شدن مقابل دسته خطلون، اما از آن استفاده بردن نتوانستند. ولی یک حالت بحثناک بود، این تعیین کردن ضربه پنالتی. بعداً دستور دهنده داوران تاجیکستان از کنفرانسیه فوتبال آسیا این اداره دیگر شمارید. اینجا یک ضربه بلند زده میشه، یعنی گفت که اینجا تو با دست بازی کرده نشده است. همین گونه گمان داشت، ولی بسیاری از متخصصان بر آن نظر هستند که اونجا داور باید ضربه 11 متر تعیین میکرد در بازی روشن و خطلون. ولی به هر صورت حالتی بحثناک، مثلا در یک بازی چمپیونات بوندسلیگای آلمان من دیدم اونجا اگر خطا نکنم بازی شتوتگارت بود، چنین حالت عیناً چنین حالت با ضربه پنالتی با انجام رسید و این حالت باعث شد که نگرانی دسته روشن خیلی زیاد شود وابسته به کاری داوران مخلصان این دسته. اما شما تصور میکنید که 90 دقیقه بازی بود و باید حتما بازیگران از یکی از امکانات استفاده می‌بردند. متاسفانه در فوتبال ما چنین عنعنه شده است، اگر یک اشتباه از سوی نمیدونم خود داور انجام شود خود چیزی دیگر، حتما در همون بازی گناهکار حسابیده میشه. ولی متخصصان باید یا خود مخلصان باید حساب کنند که 90 دقیقه بازی است، چرا بازیگران از فرصت‌های خوبی گلزنی استفاده برده نمیتوانند. حالا پرتاب بازیگران روشن با جریمه امکانیت خوب برای فوتبالزنی روشن و داور اینجا اشاره میکند قبل از اجرا کردن ضربه که قاعده بازی ادامه شده بود. ولی قبل از پرتابی که انجام شد امیرجان خورکش صدای اشتکش رو بلند کرد. بیا توجه میکنیم چی عمل کرد بود. بله خولمراد نظرف بود است، حمایتگری دسته خوجند رو تیلا داده است. به این خاطر امیرجان خورکش صدای اشتکش رو بلند کرد و این حمله حساب کرده نشد. چکالف ولی شهری اینایت الله با امکانیت نمیدهد. حالا اندکی فشاری بازیگران دسته روشن زیاد دیده میشود. خولمراد نظرف توپ را از میدان زده بیرون میکند. کاپیتانی دسته روشن اوت با فایده فوتبالزنی دسته خوجند کرامت الله سعیدов و اوت اکنون با نفی دسته روشن. شهریار اینایت الله بود که تلاش کرد و فرصت رو برای دستش تامین کرد. در حیث هر دو دسته باید گفت که فوتبالزنی صاحب استعداد بازیگران خوب قرار دارند که البته در حیث جوانان تاجیکستان بازی کردن، در تیم ملی تجربه بازی رو دارند. ما البته بازی خوب رو انتظار هستیم از سوی بازیگران این دو دسته. فتح‌الله عالمزاده پرتابی با کنار میدان و اینجا بسیار یک هنردمای خوبی فوتبالبازی رقم 21 دسته روشن و او میتواند برای دفاعگران دسته خوجند مشکل‌های زیاد به میان آورد. جوزف اکومالی و از بازیگران خوبی دسته روشن است که در کنار میدان تجربه خوب رو دارد. گل تو برای است او، ولی داور اشاره میکند که مقابل تونی بیکاتال اینجا قاعده بازی ویران کرده شده است. اوت و نفی فوتبالزنی دسته خوجند بود. حالا ادامه حمله دسته خوجند رو میبینیم. پس به کنار میدان سعیدов و خیلی بازی برنامه کرده میشود از جانبی دسته خوجند. حالا نفهمیم یعنی بازیگران دسته روشن سر میزند. لایونل آدامس یا تونی بیکاتال بود که اینجا توپ رو با شوروق قرقیزبویف ارسال کرد.
оғози мавсими имсола барои дастаи Хуҷанд хуб оғоз нашуд то бозӣ бо дастаи Эсхата. дар ду бозии аввал футболзони дастаи Хуҷанд аз Истиқлол мағлуб шуданд ва баъдан бо Регарта даст бозиро мусови карданд дар ҳамин майдон. партоби хеле ҳам баланд ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд ту берун карда мешавад. Самуил Офори Холмурод Назаров боло партоби хуби бахтовари Хуршед. идомаи ҳамлаи дастаи Равшанро мебинем ва зарбаи кунҷи ба нафи футболзони дастаи Равшан аз канори рости майдон. Ҷозеф Акумати ҳоло зарбаро аз кунҷи майдон ба бозӣ медорад. футболбози рақами 21 дастаи Равшан. партоби хеле ҳам баланди ӯ ва аввалин шуда дифоъгари дастаи Хуҷанд муваффақ шуд. имконияти хуб аз ҷониби Айдан Окран, вале инҷо қоида вайронкунӣ ҳисоб карда мешавад аз ҷониби нимуҳофизатгари дастаи Равшан. Айдан Окран паси нодуруст аз ҷониби Абдусалимов. ва боз ҳам туп ба назди Шоҳрух Қирғизбоев меравад. Равшан ҳоло бо як ҳамлагар бозӣ карда истодааст. Крис Эммануэл Како гуфтем, футболбози 25 солаи Кот д'Ивуарӣ ки дар дастаи Равшан бозӣ мекунад. Ҷозеф Акумади ӯ мехост бо Фатҳулло Олимзода пасҳои кӯтоҳ кунад ва ҳамин тавр ҳамлаи дастаро оғоз кунад, вале муваффақ нашуд. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд аз канори чапи майдон. дар ҳолати дастаи Равшан хотирсон бояд кард ки 3-4 футболбози дастаи ҷавонони кишвар бозӣ мекунанд. Меҳрубон Ғафурзода ки дар курсии эҳтиётӣ аст ва чанд бозӣ мешавад. Шаҳрёни Иноятулло ки дар ҳайати асосӣ бозӣ дорад. ҳоло имконият барои дастаи Хуҷанд фурсат ҳаст, аммо зуд бозингарони Равшан ин вазъиятро рафъ карданд. як имконияти хуби иҷро кардани зарба буд барои бозингарони Хуҷанд, вале бенатиҷа. хуб шаҳрёни Иноятулло гуфтем аз бозингарони ҷавони кишвар Фатҳулло Олимзода ки имсол Абдулфаттоҳ Худойдозода дар ҳайати дастаи Равшан бозӣ мекунанд. 4 нафар. албатта ин хуб аст ки бозингарони ҷавон ба ҳайати яке аз дастаҳои хуби футболи кишварамон шомил мешавад. қаблан онҳо дар ҳайати дастаи Динамои Душанбе бозӣ мекарданд дар Лигаи якуми кишвар ва ҳамчунин дар ҳайати дастаи Локомотив Помир ҳам дар ҳайати ҷавононаш ҳунарнамоӣ доштанд. идомаи ҳамла бо иштироки футболбозони дастаи Равшан аз канори майдон ва довар зарбаи ҷаримавӣ медиҳад ба нафи футболбозони дастаи Равшан. инҷо Далер Ёдгоров буд ё на? яке аз бозингарони дастаи Хуҷанд. бале, Далер Ёдгоров қоидаи бозиро вайрон кардааст дар муқобили футболбози дастаи Равшан. Ҷозеф Акумади ҳоло зарбаи ҷаримавиро иҷро мекунад. биёед мебинем 5 бозингари дастаи Равшан дар дохили ҷаримагоҳ. ирсоли ту ба ҷаримагоҳ. Фатҳулло Олимзода зарбаи ӯ заминӣ. фурсати дигар барои Муҳаммад Шариф Саидхоҷа ва ту ба дасти бозингари дастаи Хуҷанд мерасад. на, инҷо ба ҳар соат бозингарони Равшан эътироз мекунанд. бисёр ҳолати баҳснок ва эътирози футболбозони дастаи Равшан ба довар Амирҷон Хоркашев зиёд мешавад ки ту ба дасти бозингари дастаи Хуҷанд расидааст. мо лаҳзаи такрорро интизор ҳастем ки коргардон барои мо ба шумо нишон диҳад.
دقیقه 15 رقابت. айдан окран ва қоида вайронкунӣ дар муқобили футболбози дастаи равшан будааст. خب ما انتظاری لحظه تکرار دادن همون فرصتی که قبلا حمله دسته равшан بود هستیم که کارگردان برای ما و شما باید نشان بدهد و اونجا بعدا خلاصه کنیم که واقعا هم بوداست یعنی تو به دست بازیگری دسته خوجان رسید یا نه. پرتاب خیلی هم بلند و شاروخ خیزوبف از دروازه بیرون اومد اما موفق نشد. عبدالمومن زبیرов و توپ از میدان بیرون گردید. бахтовари хуршед каков пас ба канори майдон ба шаҳриёри иноятулло, вале партоб хеле баланд иҷро шуд аз сӯи ҳамлагари дастаи равшан. ба ин хотир футболбози канори тими меҳмон натавонист тӯбро дошта гирад. хуб биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин лаҳза. зарбаи ҷаримавӣ буд, партоб ирсол шуд ва аз ҳамин мавқеъ каме нодуруст повтор нишон, яъне ҳолати такрор нишон дода шуд. بازی وایران شده است اینجا. خب ضربه جریمه‌ای به فایده فوتبالبازان دسته равшан. айдан окран дар назди тӯб. ҳоло биёед мебинем ки чӣ гуна тӯбро ба ҷаримагоҳ ирсол мекунад. партоби ӯ ба ҷаримагоҳ ва футболбозони дастаи хуҷанд ҳоло талош карданд ки тӯбро берун кунанд. ба ҳар сурат то лаҳзаи охирин тони бикатал мубориза бурд ва ӯ мехост тӯбро ба маркази майдон ирсол кунад, аммо муваффақ нагардид. шаҳрёри иноятулло бояд ирсол мекард тӯбро ба дохили ҷаримагоҳи дастаи хуҷанд, вале муваффақ нашуд. бартари дастаи равшан зиёдтар аст нисбат ба тими хуҷанд. айдан окран бисёр хуб мегузарад аз футболбози дастаи хуҷанд. партоби ӯ ба канори рости майдон. ва инҷо бозингари рақами 23 талош кард. муҳаммад насков ки дар канори рости майдон ҳунарнамоӣ карда истодааст. аут ба нафи футболбозони дастаи равшан. дақиқаи 19 бозӣ аст бинандаи азиз. насков, холмурод назаров, муҳаммадҷон насков, фатулло олимзода, айдан окран. бисёр ҳамдигарфаҳмии хуб аз сӯи футболбозони дастаи равшан эҳсос карда мешавад. пасҳои кӯтоҳ ва як бозии ҷолиб, бозие ки мазмуни хуб ҳам дорад, аз ҷониби меҳмонон хуб иҷро карда шуда истодааст. хуб ҳамин ҳолат ҳоло барои мо нишон дода мешавад ки аз берун зарбаи ҷаримавӣ иҷро шуд ва ту воқеан ҳам ба дасти бозингари дастаи хуҷанд расид. инҷо ягон ҷои шубҳа нест.
вале довар чаро пеналти надошад? ин кифоя набуд барои таъин кардани пеналти. шаҳрдуни то метавонист ҳамла кунад, вале муқобили хоида бозӣ вайрон шуд. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи футболбозони дастаи Равшан. боз як вазъияти стандарти дигар барои футболбозони дастаи Равшан. партоби хеле ҳам баланд ва Шоҳрух Қирғизбоев. ва туб аз майдон берун мешавад. аут ба фоидаи бозигарони дастаи Равшан будааст. инҷо яке аз бозигарони дастаи Хуҷанд аз пой афтидааст ва ба кӯмаки довар ниёз дорад. ин Кароматулло Саидов аст, муҳофизатгари дастаи Хуҷанд. баҳс бо довари бозӣ зиёд мешавад. ва ҳоло биёед таваҷҷӯҳ мекунем. инҷо воқеан ҳам муқобили Кароматулло Саидов хоидаи бозӣ вайрон шудааст, чунки бозингари дастаи Равшан бидуни тӯб буд ва талош кард. خب حالا دعوای سرمربی دسته روشن توهیر مومینوف هم زیاد است. شماره مخلصان خیلی زیاد هستند، معمولا مخلصان دسته میزبان. ولی من در گزارش‌های قبلی هم گفته بودم و حالا هم اشتراک میگویم، اصلا مخلصان در میدان من نمیدونم بسیاری آنها تنها برای تماشا و لذت بردن بازی فوتبال میآیند، نه برای مخلصی به دست این یا اون دسته. و اگر متوجه شد اکثرا همین گونه حالت. ضربه کنجی به نفع فوتبالبازان دسته روشن. Айдан Окран. Партобио аз кунҷи майдон хеле ва хеле баланд ва футболбозони Равшан наметавонанд ки ин имкониятро хуб истифода буранд. Хуб, аслан дар футболи мо масалан дар вазъиятҳои стандартӣ кам дастаҳо муваффақ мешаванд. Шояд дар тамринҳо камтар онҳо машқу тамрин мекунанд вобаста ба ин чиз. Албатта гила кардан нодуруст аз дастаҳо ки вақти хеле кӯтоҳ доранд, 1-2 рӯз онҳо вақт доранд ки ба ҳар бозӣ омода шаванд, тамрин кунанд ва мураббиён ҳам шояд вақт намеёбанд ки бозингаронро аз ҷиҳати равонӣ омода кунанд, тактикӣ омода кунанд. вале ба ҳар сурат дар футболи мо аз дастаҳои мо ин чиз камтар дида мешавад. зарбаҳои ҷаримавӣ самаранок истифода бурда намешавад, зарбаҳои кунҷӣ ҳам самаранок истифода бурда намешавад. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. партоби навбатӣ ба ҷаримагоҳи мизбонон. тӯб аз ҷаримагоҳ берун мешавад. мубориза идома дорад. ва ҳоло Муҳаммад Насков. Ҷозеф Акумади. Лайонел Адамс, дифоъгари дастаи Хуҷанд. бозингарони Хуҷанд ҳоло ҳамлаи аввалини худро метавонанд анҷом диҳанд. Далер Ёдгоров дар муқобили Муҳаммад Насков. гузариши хуби Далер Ёдгоров. партоб ба ҷаримагоҳ, фурсат ва дарвозабони Равшан зарбаи Кароматулло Саидовро бармегардонад. аввалин имконияти футболбозони мизбон дар дақиқаи 24 рақобат ва воқеан ҳам беҳтарин фурсат буд. аммо маҳорати Евгений Гритсенко
بسیار عالی است. بیننده عزیز توجه کنید با پرتاب خوبی دلیر یادگورف او کرامت‌الله سعیدوف را بسیار خوب دید که تنها است، کسی نمیتواند مقابل او مبارزه برد، چون که بختیاری جمشید هم در داخل‌تر بود و دیر کرد، ولی دروازه روشن را از گل نگاه داشت. ضربه کنجی فولوبازان دسته خوجند، حمله آنها ادامه دارد. فرصت هست، یادگورف پاس به قفا، ضربه از مسافه دور، ولی تو با پای بازیگران تیم روشن بر میخورد. دومای حمله دسته خوجند، احسان بوبویف، محمد شریف سعید خوجند، پرتابی او به کنار چپ میدان. شهریاری اینایت‌الله باید سرعت می‌افزاید، ولی مقابل او تونی بیکتال بود. ستونی اساسی برای دسته خوجند در خط حمایت فتح‌الله علیمزاده، محمد شریف سعید خوجند تو از میدان زده بیرون کرده می شود. چرا اینجا شاید اینجا بازیگری روشن نمیدونم خود به خود توپ را از میدان زده بیرون کرد. عجیب. ادامه حمله دسته خوجند از کنار راستی میدان. ارسال تو به جریمه‌گاه، ولی تو به ساموئل اوفوری میرود، حمایتگری مرکزی دسته روشن. پرتابی بلندیو کاکو، محمد شریف سعید خوجا. البته برتری دسته روشن از روی بازی خیلی و خیلی زیاد احساس می شود. ادامه حمله دسته روشن، فرصت هست برای آنها و اینجا آفساید با قید گرفته می شود. کاکو در حالت آفساید قرار داشته است. حمله نوبتی خوجند، ولی فولبازان دسته روشن احتیاطکاری این وضعیت را رفع کردنی بودند. عبدالمومن زبیرов پس به کنار چپ میدان، اونجا که دلیل یادگورف است. یادگورف در مقابل ناسکوف و باز هم گذریش از جانب او و داور اشاره میکند که اینجا هیچ چیز نیست. میبینیم حرکت یادگورف بسیار خوب بود و برخوردی بازیگران هم احساس شد در همین لحظه. دلیل یادگورف نیت ادامه دادن حمله را داشت، ولی او که با بازیگر دسته روشن برخورد، داور همین چیز رو هم به این نوبت نگرفت، یعنی اشاره شد که هیچ چیز نیست. گریتسینکا پرتاب خیلی بلند به مرکزی میدان. کرامت‌الله سعیدوف، ایدان آکران، فردوس چخالوف ولو مبارزه برد. ایدان آکران بازیگر از کشور گانا است. او دومین فوتبالیست دسته روشن است که از گانا می باشد. در حیط دسته های دیگری کشورمان هم بازی کرده است، مخصوصا در حیط دسته کوکتوش هنوز سال 2018 بازی میکرد. بعداً با دسته های دیگر رفت. در کلوب مرکزی ورزش ارتش هم اگر خطا نکنم یک مدت بازی کرده بود. بعداً با دسته های دیگر رفت، از جمله گنچلیک ترکیه که این دسته در لیگای پایانی این کشور بازی میکند. یعنی بازیگر خوبی میانه میدان هم هست. دسته گنچلیک این تیمی هست که البته در معذرت خودی ترکیه آنقدر نتیجه بلند هم ندارد.
ҳамлаи дастаи равшан. партоби хеле ҳам баланд инҷо Како мубориза мебарад. вале дар муқобили ӯ дифоъгари қоматбаланди дастаи Хуҷанд хуб бозӣ кард ва муваффақ ҳам шуд. тӯбро дошта мегирад Шоҳрух Қирғизбоев. Ёдгоров ба ӯ Муҳаммад Насков фурсат надод ва офсайд аст инҷо. талош карда истоданд футболбозони меҳмон, вале ҳамлаҳои онҳо бенатиҷа. инҷо садои штаки довар боз ҳам баланд мешавад. ҷаҳонгир Эргашев капитани дастаи Хуҷанд эътироз мекунад ба довар, ки футболбози дастаи равшан аз пироҳани ман дошт. ҳамин гуна ишора мекунад Эргашев. пас ба канори чап Шаҳрёри Иноятулло, вале бенатиҷа ин ҳамлаи дастаи равшан анҷом меёбад. Эргашев, Лайонел Адамс, партоби баланд ба канори чап Ёдгоров ба тӯб расид ва барои дастаи Хуҷанд аут овард. тӯбро дарёфт карда тавонист Далер Ёдгоров. خب دقیقه 30 بازی است. بیننده عزیز حساب 0-0. بازی دستای خوجند و روشن همین حالا جریان دارد. بگاهی امروز بازی آخرین دور چهارم میانی دستای استقلال و کوکتوش صورت میگیرد و اینجا امکانیت برای دستای روشن، اما عملکرد فوتبالبازی دستای روشن شوپناک بود در مورد دفاعگری دستای خوجند. بیاید میبینیم با دو دستش فوتبالبازی دستای خوجند را از پای افتانید لیگنری تیم روشن و داور اشاره کرد که قاعده بازی ویران کرده شده است. آدامس، قرغیزبویف، تونی بیکتال، پاس با مرکز یوری سولیتو و خوب هم بود، پاسی خوب بود از جانب احسان بابایف، ولی جهانگیر ارگاشف به توپ نرسید. айдан окран Муҳаммадшариф Саидхоҷа партоби баланди ӯ ва аввалин шуда Шоҳрух Қирғизбоев ба тӯб мерасад. Крис Эммануэл имкон дошт ки суръати баланд гирад. Чахалов, Қирғизбоев, бахтовари Хуршед, пас ба канори чап Шаҳрёри Иноятулло, Муҳаммадшариф Саидхоҷа, як партов ва инҷо тӯб ба пои Абдулмумин Забиров мерасад. Карматулло Саидов, пас бинёд хуб буд ба Ҷаҳонгир Эргашев. довари канор ишора кард ки инҷо қоидаи бозӣ вайрон шудааст, аммо довари марказ ин чизро ҳисоб накард. ишораи довари канор ҳамин буд ки инҷо қоидаи бозӣ муқобили Ҷаҳонгир Эргашев вайрон карда шудааст. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд, Далер Ёдгоров аз ду нафар мегузарад, вале тӯбро дуртар аз худ сар дод, ба ин хотир муваффақ нашуд.
10 دقیقه دیگر، کمتر از 10 دقیقه دیگر تا پایان نیمه اول رقابت. باقی مونده است، حساب شده نشده است. حالا لایونل آدامز مقابل قایده بازی ویران می شود. امانوئل کاکو او را از پای افتانید. محمد شریف سعید خوجا، امانوئل کاکو، محمد شریف در مرکز، ایدان آکران بسیار خوب توپ را نگاه می‌دارد، ولی توپ را با خوبی فوتبالبازان دسته خوجان را باید احساس کنیم. حالا جهانگیر ارگاشف با او میتواند چقالف کمک کند، اما خالمراد نظرف ببینید که چگونه کاری مهم را انجام میدهد. جوزف اکومادی ادامه آفساید اینجا در آفساید قرار داشت فوتبالبازی دسته روشن. فوتبالبازان خوجان میتوانستند خوب با عکس الحمله روند. قایده بازی مقابل دلیری اودگوروف ویران کرده می شود یا نه؟ نه اینجا دلیری اودگوروف نبود، مقابل احسان بوبویف ویران کرده شده است از جانب خالمراد نظرف. ضربه جریمه‌ای حالا داوری بازیگری دسته روشن و خوجان رو میفهماند. شاید اینجا نافهمی میان این دو فوتبال صورت گرفت و وضعیت استانداردی برای صاحبانی میدان بازیگران تیم خوجان. دلیری اودگوروف از این موقع پرتاب‌های خوب هم دارد چون بازیگری کناری است. حالا میبینیم که دلیری اودگوروف چگونه توپ رو به داخل جریمه‌گاه ارسال میکنه. پرتاب بلندی دلیری اودگوروف و یوگنی گریتسینکو توپ رو داشته میگیرد. توپ روز به دست او رفت. پرتاب زود با کریس امانوئل کاکو روان شد و در این لحظه دفاعگری دسته خوجان توپ را از میدان زده بیرون کرد. پرتاب بلند تنها برای دروازه‌بان موفق بود برای گرفتن آن. وقتاوری خورشید احسان بابویف جو تلاشی ازبک حیاتف ولی بودو دست محافظتگری دسته خوجان بازیگری دسته روشن رو از پای میافتاند. توید مومنوف اینجا لحظه به لحظه اشاره کرده است به دست پرورانش و مخصوصا به محمد شریف سعید خوجا که باید چگونه حمله ها را آغاز کنند. اصلا بازی دسته روشن بد نیست. به هر صورت فوتبالبازان خوجان هم بسیار خوب بازی کرده است، اما در عکس الهجوم بعضی موارد اونها کمی به سراسیمگی راه میدهند. معلوم میشود که بیشتر فوتبالبازان خوجان به حریف امکان داده استادند که با توپ بازی کنند و بعدا به عکس الحمله روند. این هم یک تاکتیک است از جانب فوتبالبازان دسته میزبان، ولی تنها یک امکانیت داشتن فوتبالبازان دسته خوجان ضربه کرامت‌الله سعیدوف بود که در دروازه‌بان با سیو اولیش این وضعیت رو رفع کرد. ساموئل لافوری کمی آسیب دیده است. جوزف اکومادی خیلی خوب توپ رو میگیرد.
محمد شریف سعید خوجا айдан окран, аммо паси хато буд. Самуил Офори, Насков, ва қоидаи бозии хеле дағал вайрон шудааст ҷониби бозингари дастаи Равшан Фатулло Олимзода. шаҳрири Иноятулло ҳоло мавқеи худро иваз кардааст бо Ҷозеф Акумади. و ترانزیت 7808 خواهش میکنم که ماشین را از سر راه گیرند. بیمار را به بیمارستان میبرند. ماشین را از سر راه گیرند. ماشین ترانزیت 7808 خواهش میکنم камтар аз 5 дақиқаи дигар боқӣ монд. бинандаи азиз, ҳисоб 0-0. имконияти идома додани ҳамла ҳаст аз ҷониби футболбозони дастаи Равшан ва тӯбрабои хуби футболбозони дастаи Хуҷанро мебинем. Кароматло Саидов, Фирдавс Чақалов, босам Саидов, Абдулмумин Забиров ва аммо паси Азизбек Ҳайтов хеле ва хеле хато буд. Бозингарони Равшан ҳоло метавонистанд ба аксул ҳамла раванд, аммо тӯбро аз худ пештар сар дод Муҳаммад Шариф Саид Хоҷа ва қоидаи бозиро вайрон кард бозингари рақами 63 дастаи Равшан. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд, фишори бозингарони дастаи мизбон хеле ва хеле зиёд шуда истодааст. Тони Бикатал то лаҳзаи охири мубориза мебарад. Азизбек Ҳаитов пас ба канори рости майдон. Кароматло Саидов пас ба паси бозгашт ба Азизбек Ҳаитов, вале бенатиҷа. Холмурод Назаров ту бас назди ҷаримагоҳи дастаи Равшан берун карда шуд. Тони Бикатал хеле партоби баланд. ولی نظر ندیدیم که چی حدیث رخ داد میانی بازیگران در کنار چپی میدان. ضربه جریمه‌ای تعیین میکنند. توبار به فایده فوتبالبازان دسته روشن ایدان اوکران در نزد توپ و حالا آماده است که پرتاب رو به جریمه‌ای دسته خوجند ارسال کنند. پرتابی خیلی هم بلند. تونی بیکاتال موفق شد. عکس حمله دسته خوجند. حالا عبدالمومین زبیروف یک ارسالی تو از جانب او. ساموئل اوفوری و موفق نمیشون بازیگران خوجند برای ادامه دادن عکس حمله. سایدوف و باز هم اونجا نفهمی می‌بینیم جهانگیر ارگاشف و کرامتالله سایدوف برای ادامه دادن حمله. کرامتالله سایدوف امروز در کناری راست میدان بازی دارد و اصلا محافظتگری مرکزی است، ولی در مرکز میدان احسان بابویف، عبدالمومین زبیروف
Азбек Хаитов ҳунарнамоӣ карда истоданд. Ба ин хотир Далер Ёдгоров аз чап, Кароматулло Саидов аз рост бозӣ карда истоданд. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд. Хаитов фурсат, аммо канори рост озодтар буд. он ҷое ки Кароматулло Саидов суръат мегирифт, имкони пас додан ба канори рости майдон зиёдтар буд. Кароматулло Саидов ишора дошт, суръати баланд мегирифт. бия таваҷҷӯҳ мекунем. ва албатта инҷо як паси нозук лозим буд ки футболбозони хуби бозисоз метавонанд ҳамин гуна пасҳоро ба ҳамдастҳои худ иҷро кунанд. биниши майдон ҳам аз ҷониби бозингар ин як нақши асосӣ дорад дар лаҳзаҳои охирин. як дақиқа илова мешавад ба қисми аввал. ҳоло паси Азбек Хаитов, Ҷаҳонгир Эргашев, зарбаи ӯ ҷониби дарвоза, вале Евгений Гриценко тӯбро дошта мегирад. Эргашев метавонист пас ҳам диҳад, ё тӯбро худ назорат кунад ва баъдан ҳамларо идома диҳад. Муҳаммад Шариф Саидхоҷа аут ба нафи футболбозони дастаи Равшан. охирин имконият хоҳад буд, зеро як дақиқа илова кардаи довар ҳам ба поён расида истодааст. Ҷозеф, Муҳаммад Шариф Саидхоҷа, партоб ҷониби ҷаримагол Лайонел Адамс ва тӯб аз майдон берун мешавад. Як дақиқа илова кардаи довар ба поён расид. шояд бахтовари Хуршед ҳоло тӯбро рост ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд ирсол мекунад. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд ва садои шутаки довар аз поёни нимаи аввалияи рақобат дарак медиҳад. ҳисоб 0-0 ба анҷом расид. бинандаи азиз, мо дар қисми аввал шоҳиди гол нашудем ва баъд аз чанд лаҳза бармегардем ба қисми дуюми рақобат. бо мо бошед. бинандаи азиз, ба қисми дуюми бозӣ бармегардем. рақобати дастаҳои Хуҷанд ва Равшан ки ҳамин ҳоло дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд ҷараён дорад ва баъд аз қисми аввалияи рақобат ҳисоб кушода нашудааст. 0-0 ва фикр мекунам барои ҳарду даста ҳам ҳоло фурсат ҳаст ки дар 45 дақиқа қисми дуюми рақобат бозии хуби худро ба намоиш гузоранд. хуб, футболбозони меҳмон аз маркази майдон бозиро шурӯъ мекунанд ва воқеан ҳам дар қисми аввали рақобат вазъиятҳои хуби голзанӣ хеле ва хеле зиёд буд аз ҷумла аз ҷониби бозингарони дастаи Равшан. умуман агар гӯем ки 45 дақиқа қисми аввал бештар бо ҳамлаҳои дастаи Равшан сипарӣ шуд, хато намекунем. хуб, ҳоло мебинем ки дар ҳайати дастаҳо дар оғози қисми дуюми рақобат тағйирот ба амал наомад ва акнун шуморо фурсат дорем ки бо ҳайатҳои ҳардуи даста широз кунем. на дар ҳайати дастаи Хуҷанд ва на дар ҳайати дастаи Равшан ҳоло тағйирот нест. хуб, ҳайати дастаи меҳмон дар бозии имрӯза тими Равшан ки бо либосҳои сафед бозӣ дорад чунин аст: Евгений Гриценко дарвозабон, ҳимоятгарон Холмурод Назаров ва Самуил Лофори, инҳо дифоъгарони марказии ин даста. аз канори рост Муҳаммаҷон Насков, аз канори чап Бахтовари Хуршед, дар марказ Айдан Окран, Шаҳриёри Иноятулло, Муҳаммад Шариф Саидхоҷа, Ҷозеф Акомати ва Олимзода Фатҳулло. Крис Эммануэл Какоу ҳамлагари дастаи Равшан аст ва Тоҳир Муъминов сармураббии дастаи меҳмонон. ҳоло партоби Фирдавс Абдусалимов ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан, аммо дар ин лаҳза бубинед ки чӣ гуна
ту берун карда шуд ва ҳоло як фурсати бисёр хуб барои футболбозони дастаи Равшан. Партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд, имконият барои Ҷозеф Акомади зарба мезанад, аммо Шоҳрух Қирғизбоев ҳоло дарвозаи Хуҷандро аз гол эмин нигоҳ медорад. Беҳтарин имконият барои футболбозони дастаи Равшан ва он ҳам дар дақиқаи 47-уми рақобат. бинандаи азиз, ва ҳоло барои шогирдони Тоҳир Муъминов имконияти 100% голзанӣ ба миён омад. Умуман ба ирсоле ки аз канори майдон иҷро шуд таваҷҷӯҳ кунед. Хеле хуб буд аз сӯи ним муҳофизатгари ин даста Айдан Окран ва ӯ тавонист Ҷозеф Акоматиро дар ҳоли хеле хуб гузорад. Агар бо пои рост ҳоло зарба мезад бозингари дастаи Равшан, ман фикр мекунам имконияти хуб мешуд ва шояд имконият намешуд барои Шоҳрух Қирғизбоев барои баргардондани ин ҳолат. ҳоло як фурсати дигар барои дастаи Равшан, вале ин дафъа зарбаи Холмурод Назаров, ҳимоятгари марказии ин даста, хато меравад. боз ҳам як имконияти дигар барои футболбозони Равшан баъд аз иҷро кардани зарбаи кунчи аз ҷониби Ҷозеф Акомади ва дифоъгари дастаи Хуҷанд ҳам бисёр хуб бозӣ кард. Ин Лайонел Адамс аст ва маҳз ӯ боис шуд ки ҳамлаи дастаи меҳмонон барбуд равад. Хуб, соҳибони майдон ки бо пиронҳои сурх ва шортҳои сафед бозӣ доранд, ҳайаташон дар қисми дуюм бетағйир аст, ҳамоне ки дар қисми аввал буд. Шоҳрух Қирғизбоев дарвозабон, инҷо бархурди Фирдавс Абдусалимов ва Фатҳулло Оливизода. Инҷо довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ аз ҷониби дифоъгари дастаи Хуҷанд вайрон карда шудааст ва авт ба зарбаи ҷаримавӣ ба футболбозони дастаи Равшан. Хуб, Шоҳрух Қирғизбоев дарвозабон гуфтем, ҳимоятгарон Фирдавс Чахалов ва Фирдавс Чахалов ва Фирдавс Абдусалимов аз канорҳо дар марказ Тони Бикатал ва Лайонел Адамс бозӣ мекунанд. Абдулмумин Забиров, Азизбек Ҳаитов, Эҳсон Бобоев, инҳо Карматулло Саидов нимуҳофизатгарон ҳастанд, ҳамчунин Далер Ёдгоров ва дар хати ҳамла капитани даста Ҷаҳонгир Эргашев, сармураббии ин даста Рустам Хоҷаев аст. ҳоло партоби Айдан Окран, аммо нодуруст ин партоб иҷро мешавад ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд ва беҳтарин имкониятро доштанд футболбозони Равшан, аммо партоб хуб иҷро нагардид. Хуб, довари бозии имрӯза Амирҷон Хоркашев аст, довар аз шаҳри Душанбе, Ҳамза Шоимардонов аз Хуросон ва Исломҷон Холиқов аз Душанбе ба ӯ кӯмак мекунанд дар канорҳо. Наврӯз Воҳидов довари чаҳорум дар рақобати имрӯза. ҳоло бо ту футболбозони дастаи Хуҷанд, ҳамлаи онҳо Азизбек Ҳаитов аз канори рости майдон хеле хуб тӯбро нигоҳ медорад дар назорати худ ва партоби ба ҷаримагоҳ, аммо Евгений Гриценко бубинед ки чӣ гуна талош кард барои гирифтани тӯб ва муваффақ ҳам шуд. Қомати баланд дорад дарвозабони дастаи Равшан ва имконият надод. Хеле хуб талош кард. Далер Ёдгоров инҷо мубориза бурд барои задани зарба, аммо муваффақ нагардид. Фирдавс Абдусалимов бисёри тӯб ба канори рост. Эҳсон Бобоев, паси хатои нимуҳофизатгари дастаи Хуҷанд. Муҳаммадшариф Саидхоҷа, идомаи ҳамлаи дастаи Равшан аз канори чап ва иштибоҳ аз ҷониби бахтовари Хуршед, дифоъгари канори дастаи Равшан муқобили Карматулло Саидов буд. албатта агар ба ҳайати дастаҳо таваҷҷӯҳ кунем, бинандаҳои азиз, дарҳол мебинем ки футболбозоне буданд ки аз ки ҳоло дар ҳайати дастаи Хуҷанд бозӣ доранд, дар Равшан бозӣ мекарданд ва ин гуна бозингарон албатта худи Карматулло Саидов аст ки як муддат дар ҳайати дастаи Равшан ҳам бозӣ карда буд, футболбози дастаи Хуҷанд. خب در حالت دسته روشن باشد ما امسال قسمت فوتبالبازان نو رو می‌بینیم چون نظر به سال گذشته بازیگرانی که امسال در این دسته بازی دارند قریب که نو هستند. شماره آنهایی که سال گذشته هم بازی می‌کردند در این دسته خیلی و خیلی کم باقی موندند. حمله جوابی دسته خوجند فردوس شخالف پرتابی خیلی بلند ولی با سراغی نوانیق این پرتاب ارسال می شود. و دقیقه 51 هم سپری شده است. از حساب کشوده نشده است. بیننده عزیز بازی دور چهارم چمپیونات تاجیکستان ادامه دارند.
партоби Гриценко. Олимзода Фатҳулло, Ҷозеф Факумади аз канори майдон. Ҳоло тӯбро назора мекард ин бозингар, партобаш ба ҷаримагоҳ, вале Абдусалимов инҷо талош кард. Легионери Ӯзбекистони дастаи Хуҷанд ва тӯб аз майдон берун шуд. Агар мо ба чемпионати Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунем, масалан дастаҳое ки бисёр ҳадафҳои калонтар ҳам доранд, дар мавқеъҳои калидӣ, мавқеъҳои бисёр ҳам муҳим бозингарони хориҷӣ бозӣ мекунанд. Масалан дар ҳайати дастаи Хуҷанд бубинед ду дифогари маркази ин даста футболбозони кишвари Африқои Табор ҳастанд, яъне инҷо ҳам қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. Далер Ёдгоров дахал бозӣ кард муқобили Фатҳулло Олимзода ва бозингари дастаи Равшан маълум мешавад ки осеб гирифтааст. осеби ҷиддӣ шояд. Мунтазир мешавем гузаришро аз як нафар ва баъдан Далер Ёдгоров талош кард ки тӯб догирад ва футболбози рақами 10 дастаи Равшан осеб ҳам гирифт. Тоҳир Муъминов сармураббии дастаи Равшан шояд аз ин чиз нигарон ҳам ҳаст ва ҳамин ҳоло ба Фатҳулло Олимзода кӯмаки аввалияи тиббӣ расонида мешавад. ва боз инҷо як бозингари дигари Равшан ҳам аз пой афтидааст. хуб, зарбаи ҷаримавӣ барои футболбозони дастаи Равшан хеле наздик аст масофа ба дарвоза. инҷо дифогарони дастаи Хуҷанд хеле ҷиддӣ омодагӣ доранд. Ҷозеф Факумади партоби ӯ ва тӯброст ба дасти Шоҳрух Қирғизбоев меравад. ин мувофиқ набуд барои бозингароне ки дар ҷаримагоҳ буданд. Эҳсон Бобоев пас ба канори рости майдон, идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд. Бобоев партоби диагонал ва инҷо ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан, вале ту ба Далер Ёдгоров намерасад. Фатҳулло Олимзода хеле хуб тӯбро зери назорати худ мегирад бозингари рақами 10 дастаи Равшан. Партоби ӯ ба канори чап, аммо ба тӯб ҳамин ҳоло Шаҳрёри Иноятулло намерасад. Азбек Аитов партоби ӯ ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан ва инҷо ҳам хато хеле ҳам баланд тӯб аз майдон берун мешавад. талоши ҳар ду даста хеле ва хеле зиёд аст. аслан мо дастае ки бештар дар хати ҳимоя бозӣ кунад он тимро надида истодем дар рақобати имрӯза. Абдусалимов имконият намедиҳад ба Ҷозеф. талоши бозингарони дастаи Равшан. Абдусалимов ва тӯб аз назди дарвоза ба бозӣ дароварда мешавад. хуб, мо дар мавриди бозингарони эҳтиётӣ ҳар дуи даста нагуфтем. бинандаи азиз, онҳое ки имрӯз ба ҳайси бозингарони навбатпой ҳастанд, яъне ба бисёр як ҳолати ногува барои Шоҳрух Қирғизбоев ва онҳое ки метавонанд ба ҳайати даста шомил шаванд дар қисми дуюми рақобат, албатта бо дастури ё раҳбарии сармураббии даста Тоҳир Муъминов ва Рустам Хоҷаев. партоби баланд ва Қирғизбоев ин дафъа тӯбро дошта мегирад. хуб, дар ҳайати дастаи Хуҷанд Бебомгин, футболбозе ки дар бозии гузашта ғалабаи ин дастаро дар муқобили Хуҷанд таъмин кард қарор дорад. ҳамчунин Нозим Бобоҷонов, ду футболбози хеле ҳам хубу асосӣ. Дарко Бедов легионери ин даста ҳам дар курсии эҳтиётӣ аст. боз легионери Ӯзбекистони Хушнудбек Бозоров, Фахриддин Аҳтамов.
бозингароне ҳастанд ки метавонанд ба ҳайати асосӣ шомил шаванд. дар равшан ҳам чунин бозингарон Амирҷони Фаррухзод, Амирҷон Сафаров, Тоҳир Маладустов, Аббос Андалебов қарор доранд. Фатулло Олимзода ва Далел Ёдгоров ҳоло дар ин рақобат тӯбро аз пои бозингари дастаи равшан гирифт. Айдан Окран, Холмурод Назаров, Лайонел Адамс, Эҳсон Бобоев. мавҷи дигари ҳамлаи дастаи Хуҷанд аз канори рости майдон оғоз мешавад. Кароматло Саидов, Азизбек Ҳаитов, Чақалов. ҳоло дар қисми дуюма андаке футболбозони дастаи Хуҷанд нисбат ба нимаи аввал ҳамдигарфаҳмӣ хуб доранд дар майдон. Чақалов дар муқобили 3 нафар мубориза бурд ва ҳаминтар Муҳаммад Шариф Саидхоҷа тӯбро аз майдон зада берун кард. футболбозони равшан мехоҳанд ба аксгол ҳамла раванд, вале ба онҳо иҷоза дода намешавад. тақвим зича аст дар чемпионати Тоҷикистон. бозиҳо хеле ва хеле наздик ҳастанд. ба ин хотир метавонем бигӯем ки барои ҳар даста ҳам мушкил мешавад, на танҳо барои як даста, барои ҳар тим мушкилиҳои хеле зиёдро ба миён хоҳад овард. равшан тақвими хеле зич дорад. бо Рега Тадаз онҳо рақобат мекунанд, бо тими Эсхата дар сафар ва то охири моҳи апрел боз рақобат бо дастаи Истиқлол ҳам ба нақша гирифта шудааст, аммо дар майдони дастаи равшан, яъне дар кӯло баргузор мешавад. фурсат барои дастаи Хуҷанд. ҳоло Абдулмумин Забиров гузаришаш бисёр олӣ буд. албатта муносибат бо тӯб рафтан ба ҷаримагоҳ бисёр хуб, аммо лаҳзаи охирин андаке шояд хуб иҷро нагардид аз сӯи бозингари мазкур. бубинед чӣ гуна як нафарро фиреб дод, нафари дуюмро ҳам фиреб дод ва нафари сеюмро ҳам фиреб дод. мавқеъгирӣ барои зарба буд ва бояд барвақттар ҳам зарба иҷро мешуд агар ҳамин ниятро медошт бозингари дастаи Хуҷанд. хуб, ду бозингар иваз мешавад дар ҳайати дастаи Хуҷанд. ҳоло ба ҷои Кароматло Саидов Нозим Бобоҷонов ба майдон меояд дар канори рости майдон ва ба ҷои Эҳсон Бобоев Бомгин Б бозингари Карягӣ ворди майдон мешавад. ду тағйирот вобаста ба мавқеъ ва ҳар дуе ки ба майдон омаданд онҳо ҳам бозингарони хеле хуб ҳастанд. ҳоло мебинем ки чӣ гуна метавонанд таъсир гузоранд ба бозии даста. дақиқаи 60-уми бозӣ аст. бинандаи азиз, ҳисоб кушода нашудааст муқобили футболбози Карягӣ. ҳоло қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. Ёдгоров партоби ба ҷаримагоҳ ва фурсат буд барои дастаи Хуҷанд. Фирдавс Абдусалимов, Бембомгӣ, ҳоло партоби ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан. боз ҳам берун карда мешавад тӯб. Абдулмумин Забиров ва партоби аз Шаҳриёри Иноятулло намегузарад. тӯб аз Азизбек Ҳаитов аз майдон берун шуд. Бембомгӣ, Бомгинбе, мазарат. Ҳаитов. Думои ҳамла Нозим Бобоҷонов аз канори рости майдон ва тӯб ба бозингари дастаи Равшан бархӯрд ва аз майдон берун шуд. Ҳаитов. ҳоло фурсат ҳаст барои бозингарони дастаи Хуҷанд ва як зарбаи хуб ҳам аз ҷониби Бембомгин иҷро карда шуд. аммо дар ҳамин лаҳза бубинед ки зарбаи ӯ аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд.
بسیار یک بازیگزاری خوب هم داشتن فوتبالبازان دسته خوجند، ولی ضربه فوتبالبازی کریگی چندان با مقصد موافق نبود. از پهلوی دروازه این ضربه بیرون شد. ضربه کنجی برای دسته خوجند. پرتاب نازم بابا جانوف و باز هم بومبنگی امکانیت برای بازیگران میزبان و یک بار چند فوتبالباز تلاش کرد، اما به نتیجه. یک بار دیگر متوجه میشویم بومگین به بعدن چقالوف و جهانگیر ارگاشف. ببینید در یک حالتی بود که میتوانست توپ را به درون دروازه روان کنند، ولی به توپ نرسید. کاپیتان دسته خوجند یکی از بهترین امکانیت ها در بازی امروزه به فوتبالبازان دسته خوجند بود. پایه بازی در مرکز ویران کرده می شود. دسته فوتبالبازی دسته خوجند یا روشن داور دعوت میکند که زود طبیبان هر دو دسته به میدان آیند برای کمک. مخلصانی که امروز در ورزشگاه اسپارتاک قرار دارند شمارهشون البته کم نیست. با تماشای این بازی آمدند. دو دسته که تاجیکستان را در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در موسم 2023-24 معرفی میکنند. خوجند در مرحله مقدماتی و روشن در مرحله گروهی بازی خواهد کرد. جام کنفدراسیون فوتبال آسیا امسال شروع می شود ماه سپتامبر و دو دسته ما در این مسابقه اشتراک خواهد کرد. البته باور داریم که خوجند هم از مرحله مقدماتی میتواند گذرد به دور دیگر رود. بسیار مهم هم هست چون که امتیازی خیلی خوب خواهد بود. خوجند تجربه دارد در این مرحله مسابقه و باز بازی ها نشان میدهند. ادامه حمله دسته خوجند، پرتاب جریمه گوی دسته روشن و توپ بیرون کرده شد. نسکوف بود. حمله ادامه میکند از جانب بازیگران دسته خوجند. رقابتی آدامس دفاعگری دسته خوجند با امانوئل کاکو. تخیل در حالت دسته روشن نیست. حالا بیننده عزیز چقالوف حمله شروع می شود از مرکزی میدان، ولی خطا بود این پاس. فتح‌الله علیمزاده و اینجا هم قاعده بازی بیننده عزیز ویران کرده می شود مقابل فتح‌الله علیمزاده بازیگری دسته روشن. ساموئل آفاری توپ از جانب دفاعگری خوجند بیرون کرده می شود. حمله دسته خوجند. عبدالمومن زبیروف بومگین به بسیار خوب. دلیر یادگاروف فرصت برای دسته خوجند و حالا دلیر یادگاروف حمله رو ادامه میدهد. پرتابی با جریمه گو و
به نتیجه این حمله به انجام رسید. кароматулло саидов агар хато накунам нозим бобоҷонов ворди майдон шуд. бубинед чӣ гуна имконият буд барои дастаи хуҷанд, вале аз он истифода бурда нашуд. имконияти голзанӣ барои соҳибони майдон буд. нозим бобоҷонов бале ба ҷои кароматулло саидов ба майдон омад. ҳайти дастаи хуҷанд воқеан ҳам хеле пурқувваттар аст нисбат ба дастаи равшан ва мо дар қисми аввал дидем ки бартари дастаи равшан хеле ва хеле зиёд буд ва акнун дар қисми дуюм ҳоло мебинем ки афзалияти дастаи хуҷанд зиёдтар аст нисбат ба меҳмонон. азибек ҳаитов партобиё ба ҷаримагоҳ, самуэл офори, лайонел адамс, фатулло олимзода, партоби баландиё, вале ба суроғаи ноаниқ. аслан аз ҷониби футболбозони нимуҳофиза набояд ин гуна партопҳои заминӣ бисёр мувофиқ. агар партопҳои баланд ҳам анҷом шавад, ман фикр мекунам муҳим аст ки партопҳои дақиқ анҷом дода шавад. ирсоли тӯб ба канори чап буд ба муҳаммад шариф саидхоҷа, вале тӯб нарасид. бахтоварии хуршед натавонист паси худро анҷом диҳад. бон гин бе футболбоз аз Кореяи Ҷанубӣ. абдулмумин забиров партоби дурударозиё, вале дифоъгарони дастаи равшан хуб бозӣ мекунанд. идомаи ҳамлаи дастаи равшан ва фатҳулло олимзода инҷо қоидаи бозиро вайрон кардааст дар муқобили бозингари тими хуҷанд. биёед бибинем тони бикаталро аз поя афтонид. бале воқеан ҳам қоидаи бозиро дағал вайрон кард муҳофизатгари дастаи равшан. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ амирҷони фаррухзод ҳоло ба майдон меояд. воқеан ҳам ӯ аз бозингарони бо истеъдоди дастаи равшан аст ва ӯ шаҳриёри иноятуллоро иваз мекунад. ин тағйироти нахустин дар ҳайати дастаи равшан ва онам дар дақиқаи 69 дидор аст. амирҷони фаррухзод дар канори майдон бозӣ мекунад. истеъдоди хуби тӯбронӣ ва анҷом додани ҳамларо дорад. ва ҳоло мебинем ки чӣ гуна кӯмак карда метавонад ба дастаи равшан. партоба ҷаримагоҳ евгений гритсенко аз дарвоза берун омад ва ин лаҳзаро бартараф кард. хеле хуб дарвозабони равшан дар ин лаҳза талош кард. зарбаи кунҷӣ барои футболбозони дастаи хуҷанд. нозим бобоҷонов партоби баландиё ба ҷаримагоҳ ва вазъияти хавфнок бонгинбе зарбаро бо сар иҷро кард легионери дастаи хуҷанд, вале тӯб болотар аз дарвоза аз майдон берун шуд. беҳтарин фурсат буд барои бонгинбе. фидас абдусалимов ва қоидаи бозӣ муқобили вайрон мешавад. ҳоло фикр мекунам дар ҳайати дастаи равшан бозингар иваз мешавад. бозингари дигар дар хати ҳамла иваз хоҳад шуд. тоҳир маладустов омодагӣ дорад. футболбозе ки солиёни гузашта дар ҳайати дастаи хуҷанд бозӣ мекард. идомаи ҳамлаи дастаи хуҷанд. азибек ҳаитов зарбаи сахти ӯ ва ту болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. ва инҷо кафкӯбии мухлисонам ба хотири омода шудани
легионери дастаи Хуҷанд ба бозӣ. ин футболбоз Дарко Бедов аст ки ҳоло омодагӣ дорад барои ба майдон омадан. дақиқаи 72-уми бозӣ аст бинандаи азиз. тоболо Дарко Бедов ба майдон меояд. футболбози рақами 30 бозингари сертабор, бозингари 34 сола ки дар якчанд дастаҳо бозӣ кардааст, аз ҷумла пеш аз омадан ба дастаи Хуҷанд дар дастаи Зубоҳани Эрон бозӣ мекард ва ӯ аз бекаи тифло иваз мекунад. ман бисёр ҳайрон мешавам чаро дар пушти пиронҳои дастаи Хуҷанд бо забони русӣ исми бозингарон навишта шудааст. ва аҳсан гуфт ба дастаи Равшан ки бо забони тоҷикӣ исми бозингарон дар пушти пироҳанҳо навишта шудааст. эҳтиром ба забони тоҷикӣ бояд дар мадди аввал бошад. баъзе дастаҳои футболи кишвари мо ҳастанд ки албатта номи бозингарон бо забони русӣ навишта шудааст. ман намедонам ба кадом хотир, вале аҳсан гуфт ба дастаи Равшан ки аз ин ҷиҳат фарқкунанда ҳастанд. яъне маълум мешавад ки онҳо забони тоҷикро бисёр эҳтиром доранд. Бобоҷонов аз канори рост тӯбро ба ҳамдастаи худ мерасонад. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд Абдулмумин Забиров ва футболбозони Равшан ин вазъиятро рафъ карданд. акнун ба аксул ҳамла мераванд меҳмонон. Фатҳулло Олимзода пас ба канор Ҷозеф Акумади ду нафарро фиреб медиҳад ва дар лаҳзаи охир ҳам муваффақ мешавад ин бозингари дастаи Равшан ва зарбаи кунҷӣ ба нафъи меҳмонон. خب فاتولو اولمزاده ҳоло зарбаи кунҷиро иҷро мекунад аз ҷониби дастаи меҳмон. партоби хеле ҳам баландиу ба кунҷи дарвоза. Далер Ёдгоров тӯбро берун кард ва аут ба нафъи футболбозони дастаи Равшан. ин ҳам курсии эҳтиётии дастаи Хуҷанд се нафар иваз шуд. Кароматло Саидов, Эҳсон Бобоев ва Азизбек Ҳаитов. Муҳаммад Насков Холмурод Назаров ва Евгений Гриценко зуд тӯбро гирифт ва Муҳаммад Насков ҳамларо оғоз мекунад. партоби баландиу Лайонел Адамс тӯбро ба ҳамлагари дастаи Равшан медиҳад, вале Тони Бикатал ҳам дастаи худро кӯмак кард дар ҳамин лаҳза, вагарна ҳамлагари дастаи Равшан метавонист бо Шоҳрух Қирғизбоев 1-1 барояд. Амирҷони Фаррухзод ва иштибоҳ аз ҷониби Холмурод Назаров. ҳамлаи дастаи Хуҷанд аз канори рости майдон Нозим Бобоҷонов. Фатҳулло Олимзода хеле олӣ тӯбро мегирад аз Нозим Бобоҷонов ва баъдан муҳофизагири дастаи Хуҷанд қоидаи бозиро вайрон мекунад. дар ҳайати дастаи Равшан ман фикр мекунам бозингар иваз мешавад ҳамин ҳоло. Тоҳир Моминов дар экранҳои мо шумо сармураббии дастаи Равшан. воқеан баъд аз бозии Равшану Хатлон Тоҳир Моминов аз кори доворон бисёр гила кард. бозии дигари даври чорум ҳамин ҳоло бо иштироки дастаи Ҳосилот ва Хатлон ва Ҳосилот ҷараён дорад ки дастаи Хатлон пешсаф аст дар ҳамон рақобат. инҷо Фатло Олимзода тӯбро хеле хуб гирифт аз пои бозингари дастаи Хуҷанд. бисёр олӣ буд. ҳоло дастури Тоҳир Моминов ва ёрдамчии ба Муҳаммадшариф Саидхоҷа Наҷмиддин Толибов аст, ёрдамчии сармураббии дастаи Равшан.
баъзе аз бозингарони дастаи Эсхата ҳоло дар минбари варзишгоҳ нишастанд ва ин бозиро тамошо доранд. футболбозони Эсхата дирӯз дар муқобили тими Регартадас дар сафар ғалабаи муҳими худро ба даст оварданд. Воқеан ҳам Эсхата ҳоло то бозии дастаи Истиқлол дар ҷадвали чемпионат пешсаф аст. Рустам Хоҷаев сармураббии дастаи Хуҷанд. Чанд сол аст ки ӯ дар ҳайати дастаи Хуҷанд фаъолият карда истодааст. Абдусалимов, Далил Ёдгоров ва эътироз мекунад ба ҳамдастааш ки пас хеле тез ирсол шуд. хуб, ҳоло Тоҳир Маладустов ба майдон меояд, ҳамлагари дастаи Равшан ва киро иваз мекунад. Тоҳир Маладустов албатта бозингаре ҳаст ки дар лаҳзаҳои бисёр ҳам ҳассос дар лаҳзаҳои охирин баъд аз баромадан ба майдон Равшанро наҷот дода буд. ва ҳоло ӯ Крис Эммануэл Какао иваз кард. дуюмин бозингар дар ҳайати дастаи Равшан ба майдон омад. Тоҳир Маладустов ки соли гузашта дар ҳайати дастаи Хуҷанд бозӣ мекард. Лайонел Адамс тӯбро берун кард. Тоҳир Маладустов дар дастаи Хуҷанд то солиёни зиёд бозӣ кард. ӯ ҳатто як муддат дар дастаҳои дигар ҳам бозӣ карда буд. аз ҷумла дар дастаи Бахчӣ ҳам бозӣ мекард як муддат. ҳоло партоби Амирҷони Фаррухзод ба ҷаримагоҳ. Лайонел Адамс тӯбро берун кард. Ҷозеф Акумади хеле хуб тӯбро мегирад дар муқобили се бозингар ва пас анҷом медиҳад. Айдан Окран чӣ кор мекунад дар ин лаҳза легионери дастаи Равшан. тӯб дар пои бозингарони дастаи Равшан. вақтовари Хуршед. Муҳаммадшариф Саидхоҷа. Фатулло Олимзода. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан ва инҷо хода бозӣ вайрон мешавад. муқобили Фатулло Олимзода. корти зард ба Тони Бикатал. зарбаи ҷаримавӣ барои дастаи Равшан. خب حالا می‌بینیم که این وضعیت استانداردی برای فوتبالبازان دسته لاوشان با چه انجام می‌یابد. محمد شریف سیدخوجا خیلی پرتابی بلند و این پرتاب اونقدر موفق نبود با بازیگرانی که در داخل جریمه‌گاه بودند. خالمراد نظرف تلاش کرد اما کمک نکرد. حالا توپ را با فوتبالبازان دسته روشن می‌سازد توپ با کناری راست میدان. امیرجانی فرخزاد ولی دلیل یادگوروف موفق می‌شود در مقابل این دو بازیگر دسته روشن و بسیار خوب بازی کرد یادگوروف.
باز هم قاعده ویران کنیم از جانب فولوبوزی دسته خوجند. کمتر از 8 دقیقه دیگر باقی مانده است و انجام این رقابت. نوفهمی نیمو فیزدگری دسته روشن و دوبار اینجا کورت زرد هم به دلیل یادگورف و هم به فتولو لیمزاده. اینجا چی گپ بود بین این دو بازیگر نمیدونه، ولی بسیار لحظه بود که معلوم میشد هر دو بازیگر عصبانی هستند، از جمله فولبازی دسته روشن. حالا اشک میریزد فولبازی دسته روشن، نمیدونم با کدام خاطر، شاید یگان قبل شاید نسبت این گفته شد. بر صورت حالا بازی ادامه دارد، حمله دسته خوجند رو میبینیم بدف. دقیقه 84 بازی حساب شده نشده است. من فکر میکنم هر دو دسته از نتیجه مساوی شاید قانع نباشند. جوزف اکومادی حالا فرصت برای دسته روشن، امکانیت و چگونه امکانیت خوبی گلزنی رو طاهر ملادوستوف استفاده برده نمیتواند. فیردوس چخالوف با توپ نرسید و طاهر ملادوستوف حالا میتوانست توپ رو به درونی دروازه روان کند. اکنون امکانیت 100% گلزنی، ولی چگونه این امکانیت در دقیقه 84 از دست رفت. فتولو لیمزاده حمله فولبازون دسته روشن در دقیقه اخیر خیلی و خیلی زیاد شده است. محمد شریف سید خوجا، ایدان اوکران، پاس به کناری راست امیرجانی فرخزاد. فولبازون روشن نزدیک میشوند برای اجرا کردن ضربه، ولی کسی نبود در همین موقع که پرتاب ارسال کرده شد. و باز یک قاعده ویران کنی دیگر، این دفعه از جانب نازیم بابا جانوف. ضربه جریمه نوبتی برای مهمانان. محمد شریف سید خوجا پس میدهد به جوزف اکومادی، حالا ضربه میزد بوزینگر، ولی تو به فولبازی دسته خوجند فیردوس چخالوف برمیخورد. ادامه حمله دسته خوجند و محمد نصر خیلی خوب بازی میکنه در مقابل دلیر یادگورف. حمله دسته روشن رو میبینیم. طاهر ملادوستوف از کنار راستی میدان و بسیار دقیق اینجا قاعده بازی رو ویران میکند دفاعگر خوجند. و اینجا میبینیم حالا چگونه بازیگری دسته خوجند در مقابل طاهر ملادوستوف دقیق بازی کرد. بیا توجه میکنیم توپ در پای طاهر ملادوستوف بود، ولی اول این شده با توپ رسید. فیردوس عبدالسلیموف
بعدا فوتبال دسته روشن رو از پای افتادید. به ادوار دیگر توجه میکنیم. با توپ رسید بازیگر خوجندی یا اون چه شک و شبهه نیست. حالا نفهمی می‌بینید بازیگران در کنار میدان صورت می‌گیرند. معلوم می‌شود که با بازیگر روشن هم حالا ضرر رسانیده است به بازی تیم خوجند. ضربه جلمادی و بهترین فرصت برای فوتبالبازان دسته روشن. وقت با جریمه گفت ولی بی نتیجه. مراد نظرف و ضربه کنجی برای دسته روشن. تو با جریمه محبوب بود که بیرون کرده شد. عکس حمله دسته خوجند از کنار میدان. ولی سالی تو با دلیریو گوروف ولی با دلیریو گوروف امیرجان فرخزاد امکانیت نمیدهد. یودگوروف بون گین به پرتابی با جریمه گفت چگونه از گل مقرری دروازه روشن از گل مینی گل داشته می شود. واقعا هم احسن باید با دروازه‌بانی دسته روشن و چگونه ضربه رو برمیگرداند. بیننده عزیز ما تصور کردم که توپ وردی توی دروازه شد. بیا توجه میکنیم ضربه نازیم بابا جانوف بود. واقعا هم دروازه‌بان عالی بازی کرد در همین لحظه و مهارتی بلندی بود که دروازه روشن از گل می نگاه داشته شد. در دقیقه 89 بازی ادامه حمله دسته خوجند از کنار راست نازیم بابا جانوف. 21 اپریل فوتبالبازان دسته اسفات در میدان خود با پیشرفتن جدول چمپیونات پرتابی نوبتی و باز هم یک حمله خوب است جانب بازیگران دسته خوجند و این دفعه دلیریو گوروف بود. فوتبالبازان دسته خوجند روشن روز 21 اپریل با خوری نوبتی خود را در سفر با دسته حافظار می‌گذرانند. ما شما را روز 21 اپریل توجه سپارتاک در واخوری بین دستای اسفات و استقلال تکلیف می‌کنیم. آغاز بازی ساعت 16:30 دقیقه. خب دقیقه 90 بازی هم نزدیک می شود. حساب بیننده عزیز همین حالا شده نشده است 0-0 ولی هر دو دسته امکانیتی با پیش برآمدن رو داشتند در قسم دومی رقابت. اینجا نیمه‌فیزدگری دسته روشن از پای افتاده است. نمیدونم اونجا چی عمل کرد مقابل او سرعت گرفت. بعد کارگردان برای ما شما همین لحظه رو نشان میدهد که دلیریو گوروف بهترین امکانیت گلزنی را داشت ولی ضربه او اونقدر خفناک نبود برای دروازه بود. وقتی اساسی به انجام رسید 6 دقیقه اضافه کرده می شود با بازی دسته های خوجند و روشن. فتولا علیم زاده از میدان بیرون کرده می شود. چه عمل کرد با این بازیگر اتفاق افتاد حالا نامعلوم. خب با دقیقه اضافی جریان دارد. اکنون طاهر مومنوف بازیگران اضافی را به میدان خواهد آورد. عباس اندلیبوف فولا وارد میدان می شود.
Буnyodgorov. Don Bingel و پرتابی او با جریمه گل بود. ادامه حمله دسته خوجاند. فردوس چخالف ولی توپ رو از دست می‌دهد حمایتگری دسته خوجاند. حمله دسته روشن از کنار میدان. توهیل ملادوستوف و پرتابی او از دفاعگری دسته خوجاند نمی‌گذرد. خب عباس اندلیف با میدان اومد و جای فتح‌الله علیمزاده. او هم یک بازیگر خیلی خوب است در مرکزی میدان. نمیدونم چرا همیشه در کرسی احتیاطی است. نه اینجا با جای محمد شریف سید خوجا با میدان میآید و همچنین بازیگر رقم ششم با جای محمد شریف سید خوجا با میدان میاد و فوتبالی دسته روشن از این چیز خیلی و خیلی نگران است. ایمانوئل مابوخ وارد میدان شد. 4 دقیقه دیگر باقی ماند تا پایان رقابت. عبدالمومین زبیرов پرتاب جریمه دسته روشن و امکانیت خیلی خوب بود برای فوتبالبازان دسته خوجاند. ایمانوئل جوزف در کنار میدان و میگذرد از دفاعگری دسته خوجاند. فردوس عبدالسلیموف و بسیار خوب بازی میکند اینجا، اما بازیگری رقم 5 دسته خوجاند سرعت فوتبالبازی دسته روشن رو برگردوند و اینجا ببینید چگونه پایده ویران کنی بود از سوی فوتبالبازی دسته خوجاند. جوزف کومادی میتوانست حمله را خوب انجام دهد. امیرجان فرخزاده از کنار راست. جوزف پرتاب بسیار خوب، امکانیت برای دسته روشن بود ولی به نتیجه و بسیار امکانیت خوب بود برای فوتبالبازان مهمان. حالا ضربه کنجی امکانیت هست و ضربه ای که از جانب محمد نسکوف اجرا گردید خطا رفت. تو بالا با فوتبالبازی دسته روشن میرسد و از میدان بیرون میشود. توهیل ملادوستوف بود. وضعیت دیگر برای دسته خوجاند و یوگنی گریتسنکو توپ را داشته میگیرد. زیاد از 1 دقیقه دیگر باقی مانده است تا پایان رقابت. دوستان عزیز، خاطرتان می‌کنیم که 21 اپریل فوتبالبازان دسته خوجاند بازی خود را در سفر با دسته نظامی حاصلات می‌کنند. آن روز خب اکنون در دوری آینده هم که روزهای 20 و 21 اپریل در نظر داشته شده است، رقابت‌های دوره پنجم صورت می‌گیرد. دسته روشن در میدان خود با ریگارتاداز روز 20 اپریل پنجشنبه رقابت می‌کند و تیم خوجاند در سفر با حاصلات روز 21 اپریل دیدار خواهد کرد. روشن اگر یک امتیاز گیرد با 5 گل میتواند با زینه ششم برد، اونجایی که حالا فرخور است و گفتیم که دسته حاصلات فرخور همین حالا در مقابل تیم خطلون با باخت روبرو شد و دسته خطلون اینک موقع خود در جدول مسابقه بهتر کرد. 2 غلبه پی هم در دوره اخیر با 6 امتیاز آنها اکنون در زینه سوم قرار گرفتند و روشن در زینه هفتم شاید
قرار میگیرد و خوجند هم همین گونه. ادامه حمله دسته خوجند و حالا یک فرصت هست برای موفق شدن، اما این وضعیت رو برطرف میکند ساموئل اوفوری و امکانیت نمیدهد. دقیقه 97 بازی شاید دوباره اجازه میدهد برای یک حمله دیگر با فوتبالبازان دسته خوجند. فردوس چخالوف معلوم میشد که توپ رو به داخل جریمه‌گاه ارسال خواهد کرد. پرتاب چخالوف با جریمه‌گاه دسته روشن، خلمراد نظرов و ضربه زده می شود، اما ضربه خیلی هم بلند. نوزین باباجانوف بود ضربه زد. یادگارف ولی این حمله دسته خوجند برطرف کرده شد. دقیقه 98 بازی است بیننده عزیز. در دفعه اضافی وقتی زیاد صرف شد، به این خاطر داور حالا اجازه داده شده است که بازی ادامه یابد. اوت به نفع فوتبالبازان دسته روشن و صدای که داور از انجام این رقابت درک می‌دهد. حساب بازی 0-0 با پایان میرسد. دسته ها صاحب یک گل میشوند. نمیدونم مربیان از این نتیجه راضی هستند یا نه. امکانات های خیلی زیاد بود، هم از جانب دسته خوجند و هم از جانب دسته روشن. گزارش مستقیم به انجام میرسد بیننده عزیز. تا گزارش های نوبتی صحتمند و پیروز باشید. خیر.